kapuhi nimin tlai khan ain entira a Zunthlum kha zangi somkwa pani alo ni a hei voina doctor ruat puya an kal le a chuan tuna a in mek hi Zunthlum sang lutuk choble chila tihhniam na an ti an soi ani a an in china hei a thatak tak nge tak tak lo a in zo atanga dar kar chan ve a Zunthlum kan te sanga a hniam nge hniam lo kan endo na di a thil in hi purun sen lian vak lo pakhat tuino khata ka chuma chuan nimbu tui temte a chin khat ang vel a fresh chom se du thu samania ma se a om lo wangin nimbu tui kan nei sa kha a chin khat vel ka le luta chuan hei a in me kan hi nakina test result kan ron tilang le ang wow za som pakwa ni ta duai mai a thatak tak ani hi siam har sa si dawa lo ti ve chin ru o. What would you do if your blood sugar is 300? To lower it quickly, first slice an onion, then add it to a pot. Add 2 glasses of water, place it on the stove, and let it boil for 10 minutes. Then, when the time is up, serve it and add the juice of half a lemon. When the onion boils, it releases glucoquinine, an insulin-like substance that helps lower blood sugar. Rate it from 0 to 10 to see how much you liked it.